Hawapacha kuyashka Tayta Dios, Kampaj kuyashka Churi Jesús Paj shutipi, Añapanchik, Sumaq samay Espíritu Santo takachapay, Sumaq samay nipay, Imatataq ninakani, Imatataq willanakani, Imatataq yuyanakani, Tukuy ñuqapaq mana alli yuyaykunata anchuchipay, Chuyayashka yuyayllata sakipay, nipay Tayta Dios, Sumaq samay Espíritu Jesús, imashinata kawsanakani. Chinaka kunan, Dios pashimita uyapashun, Mateo manta, capítulo 4, versículo 13 al 20. Pishka waranka runakunama Jesús karashkamanta. Juan, wañushkata yachashpaka Jesuska, karo llaqtaman paylla shuk barkupi rirka. Chayta yachashpaka, ashkakunami pueblokunamanta lluqshishpa chakillawan Jesuspaqmanka rirkakuna. Jesuska barkumanta lluqshishpaka, tukuy chaypi kaqkunata rikushpaka llakirirkami. Llakirishpaka chaypi kaq unkushkakunata alliyachirkami. Ña tutayahupika Jesuspaq apostolkuna shamushpaka ñamari tutayahun. Chaypika pi mana kawsanchu, tukuykuna mikunata randingapaq pueblokunaman kachapayari nirkakunami. Chinanikpi Jesuska, imapaqtaq ringari, kankunallataq karaychik nirkami. Chinanikpimi apostolkunaka pishka tandata ishki challwatallami charinchik nirkakunami. Chashnanikpi Jesuska chinashpaka apamuychik nirka. Chashna nishpaka Jesuska tukuykunatami chay kiwa pambapi tiyarichun kacharka. Chashna nishpa chay pishka tandata ishki challwatapash hapishpa hawapachata wichita rikushpa Tayta Diosta mañashpa Dios solo paygue nirka. Chashna mañashpaka chay tandataka chawpishpami apostolkunaman kurka. Paykunaka tukuy chaypi kaqkunamanmi kararkakuna. Tukuykunami mana nikta mikurkakuna. Kaymi kan Diospaq shimi. Kuyashka Jesús, ñukanchipaq kawsaykunapipash milagroskunata rurapay. Tukuy mana alli uwiykunata anchuchipay. Ñukanchipaq wasikunapi mikunakuna ama illachun, ashtawan kanshina milagrokunata rurashkanki, tandata mirachishkanki. Chinaka ñukanchipaq wasikunapi ama mikunakuna illachun, shunqumanta pacha yupaychanchik paygi nipanchik. Jesús bendiciashpa katipay.